paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kurog! Kurog! Dito lang matpusa na tirimwar. Ay, ayan ni Kwarog nga amom. Ah, Apay, muna yat yung sauday tapusa, paray. ay, si Kamil. Ay, nakitam ni Kwarog. Napan ni Kwaraw, iti kabang-ibang nga barangay, paray. Anya? Makitrabaho ka no mo iti kontrata ti may sa pagayam na. Kanayon na kasta. Mabaybayan nanti trabaho na dito. Apay nga minasan asyak lang ti alam kas barangay tanod, paray. Saan nga ron amabalin? No agikat kumaan ni Kwarog. Agkarapanaw mutan ni Kwarog di tabalay na, Inteng. Wan nga rod. Masaray lumangan nga agron dati loko. Ay kat ibagam tadi naliwayan ti trabaho na kas barangay tanod. Kasano, di maagpakada kanyak jay lokaw. Saan na nasaya ti kasta, basta pumanaw latan. Ay, kaasi jay pusa na tawan mang pakan. No, mabayag iti papanan na. Tinasaya at alaemon dayjay apusa dito balay. Kapilitan na. Ay, di na pa'y pakanan, mate. Datan ati mang pakan. Mabalin siguro, adi na kayat amamuan tati ipapanaw namanen. Iso adi na yagtipusa na kadata. Ay, wunan niya. Kaamuna asir munak man ha. Agda ka mulagayam dito, Kwaraw. Aw, abay ka day, tataba daw. Sapsapulin na kanyang kalmaw. Kasta ka day. Agawid ka, tapno di na ka bautay. Ha? Naghawid akto Numalpas ti kontrata mi di tawi. Mabaybay am samot ti trabaho, kas chip tanod. Sana balay. Tadamot dagiti kakadwa katanawd. Wano, simadot kan. Ta siya kon, ti sumukat king ka. Ay, diyak mati palubos tataba daw. Inalayo gayam ti pusak dito yung balay yaw. Wan ata kaasi nga awan mang pakan. Ay, kasta ka day. Naimbag ta nagawid ka. Una, tanalagip ko ti pusa kang kail. Ay, day talang. Kasano nga ti panagrondayo ko maiti rabi ay. Kwa, da kayo pa lang tasak tuin ton mawayaan Apay, adda kasta. Adda, Ay. Saya atamat ati trabaho. Di ka karalangan. Anya ti karga day ta karton nga awit mo, Kwarog. badok na kita, oy kagawad. Apay, sa dino ti pagbakwitam. Mapanak iti lugar ti may sa pagayam ka, Anya, Ijayak nga agyan iti makalawas. Sakto agawid. makalawas. Asino nga iti mangpakan iti taraken mo apusa. Sana barikod na ita, tay naladang kalintay. Ay, kasta. Isudan ti mangpakan, kabayatan nga awana. Agparikot manan ni pare intay, tawan ni Kwaraw. Apay nga min aya, taag karapanaw dito'y barangay kabiltatan. Diyak ka mo mabalin nga awan dito, iti balasang akayat na. Sa bagay, barupay nga min ni Kwarog, awan mo't nga min babalasang ditaw. Kasano, napanda nagadali jay syudad. Nagabroad mo, iti daduma. Day tangata ti makagapaw. Ay, kita niya ti amom ngay. Awan mo't mangkita kingkwana dito ya balasang. Anya, Mapan mo't agpakita siguro yung sa bali a lugar. na, apay, balasang ti agpakita ken kuana. Ay, parikot at talaga. Ti aramidan ni Kwarog. Manipod innala ti taraken na apusa. Kaslakay kayat namutan. Wan nga ron. Amuna nga men, nga damang tarakan iti pusa na, iti kaawan na. Ay, kasano nga'y dayta, Inteng. Mabaybayan nan ti trabaho na. Dapay kat nang kuasayang gusang may papankan ko na. Anya nga'y dayta. Gaputa iso kano ti chiptanod. Aramidan na lata kano ti kayat na. Ay, Daytan ti bagbagak. parikot ko laki din niya ti aramidag. Ikatak nga tawon no anya. Kung saan nga interesado ni Kwaraw iti trabaho na, di mo pilitain, pare. Na,
Sukat amon. Taadaw, ti awan pagtrabahuan na dita. Akas kanya. Anya? Swerte na kidi tada trabaho na. Naitaki din nagbalbalog dita ti amuna. Ay bay am takasaritak to itinalapat. Ibagang paray, no dinan kayat, agikat langay, tasyakon, ti sumukat. Ay kapilitan na kasta. Gapo iti kasjay nga aramid ni Kwarog. Ado, ti masuron kan kuana. Ay saan la day ta? Tumula din na kan kuana dagiti daduma. Anya. Katwin. Tapno amaw. Ang karalangan mo dagiti daduma atanod. Ay, tuladan damutan ni Kwarog apasaray lumangan nga agronda. Wala rin. Ay makaungungot akong day. Ay, masapol nga garamid ka iti pamuspusan, inteng. Ha? Panunutem no anya tinasaya at nga aramidam ka ni Kwarog. Anya nga tati aramidak aya. Masapol asaan laeng at chief tanod ni Kwarog. Masapol nga aramidan na ti trabaho na. Masapol nga idaulwan na anaimbag dagiti pada na atano. Ayawan pa'y sirbi ni Kwarog kas may sa chip tanod. Wan nga rod, maray. Imbes ko mga agyan dito barangay ta idaulwan na dagiti kakadwana. Ay awanang, rumwar manon dagiti agtatakaw no awan ti agrunda. Ay, awan ti agrunda no awan ni Kwarog amang idaulo kadakwada. Dahita nga rod ti rigat na numaminsan, gapu taawan ti mangidaulo kadakwada. Nimot kapitan, tas labaybayan namot ni Kwarog. Maamak siguro takaanakan na. Siya ka may isa. Basol da ita ni pare inteng. Apay anapan moten kin ni kapitan ti saritaan. Una, tayo sumit ti kapitan. Ah, Rumbang gumamit at solusyonan na dayta. Sa langagul ulimay. kaasimot ni kapitan, taiso tinagtinagan ti basol. Ay kitaganos tayo suka nga ron ti kapitan. Da ako nang kail. Dasaya ta nagawid ka. Ang kail. Kaya't mo ti agtalinaid kas barangay tanod. Wano ikaten ka. Ay, pangasyo ka di ang kail. Di dak ikatayin. Di mo gayam kaya't ti maikat. Baybay am ti trabaho. Mapanak to makirunda inton rabe eh. Mapan kami kadagiti kakadwak. Kasta ti ibagam. Ngaminton kwan. Awan kan tumanin. Ay madia. Saya atem ti trabaho. Di kat agtin nagkanyak ti madinga ramid mo. Luko. Anda na panunot ko nga aramidak ka ni Kwaraw. Anya dayta, inteng. Tapnosan nga agkarapanaw. Mapan iti sa bali a lugar. Mayat nga rod no kasta, inteng. Ay rumwarak. Taad danaskin apapanak. Sa dino, Basta masapul nga gundawayak ti kada ni Kwarog ditoy. ala, aramidem nga rod no anyaman dayta planom. Kabayatan nga adda ni Kwarog. Ang mga no pumanaw nga men. Narigatan. At naman ni Kwaraw. Lulubog lilitaw at chiptanod maray. Adda, nagpakpakasi ka now. Saan da nga ikatan kas chip tanod. Naimbag man. Taman anusan ni pare inteng. Kinapudno na, agparparikot mat ni kapitan gapukan ni Kwarog. Apay at da chiptanod akasta. Alulubog lilitaw. Di kagdanag kabadong, taada kano aramidan ni kapitan. Anya kay dayta maray. Adda kano aramidan na, no saan nga agkarapanaw dito ni Kwarog. Ang mga nusan nga agbayag mapantumanan agbakasyan ay awan lamukan. Bareng ano agkuriti plano ni kapitan nga aramidan na. Nangalam iti dayta kabalyo, inteng. Ipatartarakan ti gayem ko nga ron. May sa politiko da jay. Anya, Ipatarakan kumot ka ni Kwaraw. na, imbag ano kayat na, May mayat matlaang no may sa kabalyaw. Baka kumakait. ha? Ang swerte na kit di ano tarak na. Ano umadaw. Di adan tubing ngay na.
Kuwarog, nasaya taada ka dito'y balay mo ita. Apay ka di Angkyle. Ay, ang damot kabalyo nga inyagyo dito'y parahangan ka. Wala ta kaya't kung agtulag ta. Paritan niya. Kas makita man, inyag ko dito akabalyo, ta kaya't ko ataraknam iti nasayaat. Ha? Ubing pa dito akabalyo. Taraknam, no dumakal. Aw? Ganak. Talaga Angkyle? Oo. Iso ataraknam, tapno umadaw, kat adabingay mo. Sige nga rin Angkyle. Mayata. Panagkunak kat saanan abasta makapanaw ni Kwarog ita dito'y kabildatan. Ay kat nasaya at no kayat ni Kwarog ti agtaraken iti kabalyaw. Una tapno da pakakumikuman na kat saan nga karapanaw. Wen, ang kasanungay, no di naman ang taraken ng ti kabalyaw. Padasan na ata para manak. Anya, Ikatagtupay at siptanod. Mayat Nalinis itan dito'y paraangan ti balay mo, Kwarog. Italay ngamin ngagdalusak di tao, itataba daw. Wala, tabisi kamit mapan iti sa dino man dita. Sana nita. Agtalin na ida kung dito'y balay ka. Aya. Awan ngamin ti mga pastor iti tarakan ko akabalyaw no pumanawak. Ay, mayat ang arod no kasta, Kwarog. Mayat mo, tinaramid ni Kapitan ken ni Kwarog. Wen, marituyang. Iti kasta, adda ka no pakakumikuman na. Naimbag man, tanapanunot ni Kapitan Tikasyay Maray. Parikot ngamin ni Kapitan ti masansan nga ipapanaw ni Kwarog. Parikot tayo amin tawan ti agrunda, nukasta arabi ay. Wen nga rod. Iso nga adu itahan ti maragsakan, taadda akanayon ni Kwarog. Iso bilibak iti inaramid ni Kapitan. isubli kon da ito'y pusam, Kwarog. Ha? Uray, tada kamutin amang pakanken kuwana. Kahit wala. Katagyaman ako na yanday. Naimbag lang nga adda mga bog kadagiti marabutit dito'y balay mo. Duwadan taon iti kabalyo at tarakan ka. Ay, wen, Kwarog. Papanam, Kwarog. Itawluwak dagiti kakadwa ka mapanagronda. Ay na. Mayat Solve ti parikot ni Parinteng no kasta. Anya? Awanan ti lulubog lilitaw at iptanod. Kabayo pala ang katapat. Anya? Nasirib mo ta talaga ni uncle mo niya. Ha? Inikan na ka iti kabalyaw, tapno adda pa ka kumikumam. Kat di kan makapanaw, kan nagbayag iti sa di naman napapanam. Anya? Isugayam nga inikan nakititarak na kakamaliyaw. Takayat daklang alapdan iti sa dino man nakayat ko ang papanananggail. Nakaamuamad. Di tata ba daw? Tila'y bagbaga na ba't dayjaykan ka? Ang hustumat kiti tinaramid yu angkail. Ha? Tano di yu inaramid ti kasjay. Amang nuaging gaita kat awanak di tawi. Kit agyaman na ka no maawatam. Dak ngamin kayat ati lapapapanam kit mabayagan kapay. Kit mabaybay am ti trabaho. Suri angkail. Italay nga maamiris ko ti biddot kao. Don't worry. Napakawan kan. Uray, di mo ibaga. Nagyaman na kang kail. Ikaray, saya atak itan ti trabaho. Ay na, Kwarog! Saan adakas ti agaliwaksay? Ngam, numaliwayang matan ti trabaho, ay kat saan anasayaan. Ala sigay! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Yesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virchie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng.
Anyat Ilocano ti waiting shed. Ay, kat, nalinungan a pagururayan siguro, inteng. Ay, kasdyan. Ay, manu a waiting shed, ay tinalpasyo. Adua. May sa ijay, may sa ditoy, kan di talaud, kan ijay daya, kan ijay Na, daya. Ay, upat na waiting shed amen. Malaksid iti may sa. Na, di pa'y nalpas ti maysa, apay ngay. Ibagam ka ni Uncle Mau, dito'y kayo nga agaramid, kuwarag. Kunamot ni Uncle Inteng, kat di tayo igid ti kalsada, tataba daw. Ay, may mayat no dito, itayan ti waiting shed, kuwarag. Anya? Masapul ay ang amin nga dito igid ti kalsada. Diyak mo kada kayo kini Uncle Inteng, tataba daw. Ay, basta dito igid ti dalan may, ti pagaramidan nyo, iti waiting shed. Ipilit mo, kat ijay igid ti kalsada nga rod ti kayada. Kit asidaglaang mo dadya iti igid ti kalsada. Uray pay, talaga nga ijay igid ti kalsada ti ayan dayta. May saka mait. Apay nga di patwida ijay. Na, Adamot waiting shed na. Kit saan mo ta kalsada? ay, jakam mo, makamo ka man langan. Isama balain. Apay kidi na saan ngay. May mayat no dito'y dalan may ngay patakdaryo ti waiting shed, pare. Anya? Dalan mi day ta, amapan ijay bangkang may. Ken dalan mo't lang, ti taduma. Ah, Lugan lang, ti adu malan di ta kalsada. Apay aglinong dangarag. ha. No di tao'y, tattao ti magna. Ket adda paglinungan da, no kwa. Ay, sige man langan, pare. Day, taman ti kay kaya't kuking ka paray. Apay ngay. Ta ijay mo't dalan tinagaramidan nyo iti waiting shade. Intulok mo't ngamin ni Uncle Inteng, nga oray ijay, kagawad. Ijay kumaltan igid ti kalsada Makamo di tan na. Isumot ti kayat da. Nangrona ni tataba daw. Anya, Uray no saan na kayat ko man ni Uncle, nga maipilit na. kasta ka de. Ay, iso nga rod no kasta. Isungay bunag mi pa iti siminta, waging kay ti dalan da tataba daw. Isupay arigat yo ang mga await. Napya kumalangan iti kalsada. Ngarod Malpasan ang mabiit, ti mararamid awiting shed, pare. Kamaudyanan na, adamot langin paglinungan ti lumabas, pare. Ina. Wala. Nangruna no kasta nga agtudaw, no permiti init na. Dakil na pagyamanan may, taintulok mo adito, nga nagaramid kayo, pare. Iso nga ron ti kayat mo. Ay, siyempre mo da. Dayta ka ditilugan anang itulod iti abuno taba daw. Wide. Nasaya at magtadausaran ta apag-abuno ta ijay bangkag. Mala, agawitan. Nabambanuga ka nagdiskarga. Kat ibunag tapay iti silupin dagiti nakasako nga abuno Sana pare ko dayta. Impen-pen kaun iti waiting shade. Anya, kano waiting shed dayjay? Awan mo lang ti mapanaglinlinong ijay. Anya? Ay, una yan. Ay, aglinong taman pa'y marikwanang. Wan kakaiso na nga at the waiting shed dita. Ay, de, apay ngay. Adamat nakasako ang nakapumpendita. Ni ay, wan nga paisaw. Sino nga'y takin ko kwa kadagita? Wan nga rod. Dito yung nakit din nga impampan ti abono na. Ay, naangot pa'y. Katun abono arugit ti manok, isuan na angaw. Una yan. Apay? Ay, kitaan nyo madya waiting shed nga inaramid da. Nagipampanandamatan iti ado asako ti lugit ti manok. Anya? Ay. Masapul apa ikat yu dagijay. Ha? Naangot. Awan pa'y pagtugawan. Ay, abo da awiting shed, pagipumpunanda. Kasano nga adda mayat nga aglinong ijay.
no addamot makasalay. Ay, Kuwarog, kita nyong tuman. Tiyan niya ang kail. No asino ti nagipumpun iti abuno, arugit ti manok ijay. Unay matay. Waiting side. Pangipumpunan da iti abunaw. Amon yung nasino, ta ikatenda dagijay. Unang kail. Naaramin da dya paglinungan. Saan kat apagipumpunan? Kaano daya nga impumpun ijay ang kail. Idi pa'y napan alawas. Ay, Badong, di mo ka di pa'y mapanibunag dagiti abuno ijay waiting shed. Ay saanay, ibunag ko pa lang ay Ijay na waiting shed. Na, ano sam ama panibunag taipan mo ijay bangkag. Saan nga rod apari ko dayta? Ama nga no makita ni Kapitan, kat agunget. Para lang dayta, mate. Na, Di ka kadiagda nagtuyang. Siyak, ti makamaw. ha, makaammo ka. Tatabataw. Anda na kaibaga kanyak. Ada kayo kano tinagipumpan iti abuno ijay waiting side. Anya? Pangasiyaw ta ikatin yu amin dagijay. Agungat niyang kalintang. Di kay kadiagda nagten inutag to nga mapanalain. No agabuno kami. Nagaramid kayo nga miniti kalapaw yu ay ijay bangkagyaw. Anya? Una, tayo so ti pagipumpunan yu iti abuno yaw. Saan kat nga ijay waiting side. Agtutor kayo kadilaing, Kwarog. May katumilaing na jay. Idardaras yu kumamot tatabataw. Saan kami pa'y mga rod nga agabunaw, iso nga ijay na pailaing Anya? Naagot nga agpaiso dito'y Kanya betul. Mangilang-ngilaw pa dito unag ti waiting side naw. Isungarod nga pinaaramin tayo da ito'y. Paginanaan kan paglinungan. Nga raw. Sa balin tinakalinong dito'y. Anya ti ramidan tayo ang kail. Ay, isugayam nga ado ti agko na adida kaya ti aglinong tanaangaw. Asino kumamot nga ti mayat nga umay agtugaw di tawi. Kat nahangot nga raw. Ay, salbag da dya pare Badong. Masabol nga ikatan ni Tata Badong dagitoy arugit ti manaw. Tanay. Talaga nga awanan ti mayat nga aglinong di tawi. Anya nga iti Serbina day tawiting shed no kasta inteng. Ay, huwag nga rod. Masuro na kini pare Badong. Sana balik ko no apagbitlaang. Hanggang mabayag mag. Mangil-ngilaw pa iti abuno ijay. Apay, saan ka di pa nga imbaga ni Kwarog kan ni Pari Badong? Imbaga na kanaw. Di damat ikatan. Medyo nabayag basit, idilimabas kami ijay kan ni Marikwanang. Nasurok to na makalawas na ijay. Ay, aramatin damutin abudega ti waiting shed. Pawaywayak pa iti manwangal daw ti lukaw. Ay, diretsaam nga minin Ibaga ng tukit di akay kayat mo. Ay, no di na paila ikatin. Ay, namagano maparamanak ti lukaw. Kinapudno na, manipod ada na ipampan ija waiting shade. Awanan ti mapan ijay. Asino mat nga ti mangayat nga aglinong ijay waiting side. Isu nga road. Imbagak matan kini Tata Badong nga ikatinda dagiti abuno da ijay. Urayin na siguro Ani Kapitan ti mangibagakan kwa na. Uray siya. Liklik-likak matan da ijay waiting side. Tanaangaw. Adda di ta ti agrikriklamaw. Huwag nga raw. Rombang ko makat nalinis ti waiting shade. Kan nawaya apaglinungan. Nasaya tay may kamaray. Apay ka day, Marikwanang. Aduda akalugaran tayo nga agrikriklamo maipapan ija waiting shade. Apay ka no ay amaray. Awanan ti mayat amapan aglinong ijay. Gaputan na angot. Ha? Takasano? Napanyumatlatan impumpan ijay ti rugit ti manok. Ha? Adda nga agpay suwiting shid tayo. Ngam saan mat ama usar? Ay namaray, ni Badong, saan asyak? Nukas nga road, bagbagaam ni Badong Mau. No di na kaya taglinog, di saan laeng. Na, Uray, tasaan mga igit ti kalsada na jay. uray pay.
Bayam dagiti tattao nga agreklamaw. Awan tumo lamar aramidan da. Na, kasano nga ino ni Kapitan Timangibaga? Kanya ko ba? Diyak kabutang da ita parenteng nga kapitan. Na, Suray man nagkinabil kami. No isote ka sa pulan. ay salbag ka. Di naktuiramraman, no adda pa kadaksam. Di saan? Baliktad ka magkabadong. Ikatam ko nadakan ka ngam di mo matikatan. Saan mi pa'y nga nga usarin dagiti abuno, maray? Nagkunagumatang ka iti abunaw sa mo i-display iti waiting shed. Ano ka? Baita. Ay, unay kan paray. Ay, uray la simyag ti kararwak. Na. Ay, simyag ti kararwa ka dyan, loko. Apay mga minta basta ka agtapis ngay mo, pare. Di mo pa'y like katan, dagiti rugit ti manok ijay. Ay, dayjay ka day. Na. Ay, warningan ka. Ha? No di mo ikatan. Makamu ka. Ngam aramidak ti rumpang. Dinapis na din ni pare inteng. Ano na yan? Simgarak pa'y. Takas lang na gado ti kadwana ng likmot kanya. Ah, Iswa tulungan nakman to yan. ah, Ikatanta ti sinako arugit ti manok iyay. ay, si Katimapan mangikat no kayat mau. Ate! Pangasim ko araw, I need your help. Anya? Tulungan nakman ang mangikat ka dagiti rugit ti manok. Tangdanan ka. Ha? Tangdanan ka, uray manaw. Basta tulungan nak. Pangipanan tayo nga itatabadaw. Ijayan ti bangkag mi ah. Sige. Mabit lang nga raw, itugot ko ti tricycle ka, tapno mabibiit. Awanin dagiti rugit ti manok, iji waiting shed paray. Ay, very good. Tapno saan amang ilaw, dagiti mapanaglinaw. Uwan paray. Agtungpal ka mo gayam. Urayan pa'y atapisin ka. Ay, pakawanan na kumaa paray. Aramidim to pa'y. Ay, saan na? Sige, pakawanan ka. Hagihaman nak paray. Intun maminsan, di ka gikabil iti abuno, rugit ti manok, iti pangpubliko a paginanaan ti tatao. Yes, paray. Ay. Sanay. Sige, very good. Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at tinaramid jo? Ti waiting shed, kat pang publiko dayta apaglinungan. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Gan iti direksyon. Virchie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paray, adamot nakapagod baka dito'y sango titirsin na ni kagawan. Uwan paray, ginatang ko na ita. Iso ti may mo sinaba di titirsin na. Kasta nga ron paray. Dapat na bati mi ang merienda paray. Thank you di bali dua ti baka maun. Uwan ba ta? Kita man na yung bagtabaka ma, ta mga nubumulaos. Ay, di ka kadagdanag paray. Impagod ko ang nasaya at tibaka. Mayat Sa dino nga iti pangipasturam iti bakam. Apay, naibos ka din, nagitiroot iji bangkat. Amumot nga dapay di may sa bakam ijay. O di naibusan. Anya nga tano, igagara nga ibulos tibaka, tuyan. Anya, di pa'y kat virgin nan dagiti mula ti kaaruba. Ay, kat irason ko nga nakabulos. Ay agar aramid ka ba daw? Anya ko mati mabalinda, no nakabulos ki nga ron tibaka. Ti dakas na, saan mat nga road, taing gagaram nga impulaws. Uwan tapno saan mo't ang mabisinan tibaka. Na Apay ngay agimatang itibaka. Kat awan mo't pagpasturan da. Jak amo kan ni pare badong. Urela dua ti baka na.
Talo ko namkit di Ah, Tainla ko na dyan may sa adakkel abumaro. isungo ilagay ang maging matang ititarak nin naman nun. Ay dakkel siguro ti magangganan siya da. Ay, sinabi mo pa. Kano nanginak ti bayad ti baka ita? Ay pudno. Ang kaasimot ti baka. No awan mo't pagpasturan da. Ay, anusan da siguro nga agala iti roon. Naimbag tada ka, marituyang. Tiba ka atarakin yaw. Apay maray. Titarakin nyo abaka. Kinan na amin dagiti mulak di tasabong. Ha? Hay, imbad-badak na pa'y dagiti na dumasabong ko di talikodan ti balay. Aya. Ay, sukatan nyo ti pinanggatang ko iti sabong, maray. Napay ngay asya maray. Ni badong at ni pangibagaa. Anya, Apay nga, yak may imbaon ti baka nga umay dito'y maray. anya. Aksidente mo nakabulos di baka. Apay nga, Ah, wain, yak amo nga nakabulos. tapnawan ti rirey. Sige, uray jakon pabayadan pa iti dinadaol na. Ay na, hagyaman nak Maria. Sige, tayawid kon ti baka. Inton maminsan ngamin. Ipagudyoan na imbag tapno saan na makabulos. Wain, di kagdanag, maray. Impay-pay sumutin timbagam si kabadong. Naimbag laki din Tanamati kanya ni Marikwanang. Sa dinungay manan ti pangiwaywayam iti bakam. Ay kakapilitan Iwayway ko ni igit ti kalsada. Anya? Tinaskain. Saan nga agbisen ti baka? Tapno di kat kumutaw. Aw, Na. anya, matay. Ay, agure ka man. Apay nga insardeng mo ti tricycle. Day tabaka ni tataba daw. Ah, Pasalsali man na ni ti kalsada. ingka nga rod goyodon nga ipaigid Kapit-pitak pa hindi to yung kalsada ang kail. Unay mo tinamayanan dito abaka. Kurang na langain kat maraupanan iti bunubon ti bagay. Ay, salbag apari ba? Doon tatila pagpaspasturan na ngamin. Day tanti ibagbagak. Gumatang dapay lang amin iti baka da. Pagbalinin da kas latalon ti barangay road tayo. Ay masapul nga ibagam ken ni pari badong taikaten na ti baka na ijay. Ah, Dagiti kalugaran tayo amagmag na ijay agrekreklamo da. uwin. Nang runa, noon nalinis ti sapatos mo amag na ijay. Wen ay pangpangganda ni pari badong ang di namot kano ikaskaso ida. Anya? Iso asikala ang ti umasidag amang ibagaken kwa na. Bayan, takasaritak man. Kita amot aparay. Kita amti na may antibakam iti kalsada. Ay na. Saan abali Tasan mo't ang National Road pare. Uri man, kapit-pitak ti pagnaan. Para dahi talang mo't pare. Tapno ang bahom. Agrek-reklamo dagiti magmag na dito, nagpitak. Anya ngay kumatibasol na dahi tabaka pare. Basol na no apay ang nagbalin apitak ti pagnaan. Oh, Anya, iso nga ikatem ti bakam, pare. Di mo ipastor dito. Ay, inggoyod mo matanda tabakam. wide, napangkoy nala. Tanay bus mo't ti kanan na iti kalsada. Anya? May nakidim binagaan ni pare inteng ngay katagkano ti baka. Nagkuna nga men amapan mo ipagod ijay kalsada tabakam. Di pa'y kaagyaman Tamadalusan ti ruruot iti kalsada. Una, ngamrugitan na mga raw. Adulamin. Apay, pagkabilan ti makanaya iti kalsada. Ay rugam manag! Na malamulanan ti sakati di ta igit ti kalsada tuya. Na! Nay, anya ti araramidam dito igit ti kalsada, tataba daw. Kita ngagmulmulak iti sakatay. Sakatay, dagiti ruot akanin ti ayaw. Wain, gusto ka. Napahimatan ngay amulam iti ruot dito igit ti kalsada. Kanin nga rod ti baka dagitoy. Nung makita ni Uncle Inting dagita, sigurado apadalusan ng tumutlaan. Anya!
ayan tay bakam badong. Jak mo't makita dito'y paraangan ta. Imbulos ko pa'y laeng. Anya, imbulos mo. Naibusan ti root, ijay igit ti kalsada. Awan maarap na ijayain. Inggagaram manan nga imbulos tapnula ang makapangan. Ay, kutwede. Aha, kastagayam tatabadaw. Kwarag, da kagayam di tali daw. Igagagaray yung gayam nga ibulos ti bakayaw. Ha? Anday jay paraangak ti bakayaw. Inarap namin amulak ijay. Anya? Iso asukatan nyo dagiti dinadahil na amulak, tatabadaw. Kunakit, pudno ti atap ko kandi kabado. Nga igaggagara na laang. Naibos namin ang dagiti ruti jay igiti kalsada. Tinasayaat, da kayon ti mangilisi iti baka. Kit numinulahan na pa'y iti sakati ti igiti kalsada. Anya, agparikot dagiti tattao amag na iti kalsada Un nga raw. Ay kasanaw, kabutang ti taduma ti baka, nang runa dagiti ubeng. Ay uray siyak mo ta. Ang damat reklamaw, ta makasalimot ti baka na jay kalsada. Un nga rod, kunamlan ko kwada ti kalsada. Tinasayaat, ilakom day tabakam. Tabayadam tinadadail na. Sa balaang may kinsayo ti timulan ni Kwarog ang nadadahil ti baka. Uray pay. Nuko na naabayadam. Bayadam, tawan mabalin mo. Anya? Kawan, nang runa ka naamuan na nga inggagaram lang nga imbulos ti bakam. Anya? Angay, saan ka di arumbang amadalusan tigit ti kalsada? Katun bet? Apay aya? Una, ta nakitak ni tata ba daw nga mulmulaan namat iti sakati tigit ti kalsada? Apay ngay? Tanwag tubo ka na, adda ka ng titarakanda baka. Na, apay di na pa'y lagayam inikat ti baka na iti kalsada. San bay? Ay, Nagreklamo nga rudan dagiti kalugaran tayo magmag na ijay. una, takapitpitak una yung ti kalsada tayo, gapo iti baka. Aramidin damot to nakaslakukwada ti kalsada. Ay, tinasayat. Guyudan nyo man ti baka ni pari ba daw? Ha? Ipagudyo di ayan ti bangkag da ni Marituya. Nakaruruot mat nga mintiigid ti kalsada, inteng. Anya? Anya nga tanu padalusan nyo. Tapno awan ti rason a pagpasturan da. Kasano asan ang nakaruruot kat minunaan ni pari badong iti sakatay. Minulaan da pa'y gaya man. Isungarot timbaga ni Kwarog ta kanayon na magnaijay. Ay nainteng, ado ti sayang guseng. Agparikot dagiti magmag na ijay. Ay, Malaksid a nakapitpitak ti pagnaan. Nakasamsamag pay. Ay, awan ka di ti aksyon mo para iti dayta aparikot. Egoray ta agpamiting akman nga agpaiso. Taday ta ti may sa atalantanan mi. Nasaya at may inteng. Awan mo ta, di baka nga impagod ko, iigit ti kalsada. At daye bangkag. Impan ni Kwarog itay bigat. Tapay ka na. Saan ka no arumbang nga ijay kalsada nga ipagod ti tarakan mo? Anya? Panagkunak, husto ti naramid da. Di ka lang mapaig. Mangrugitan nga agdalo sa jayigit ti kalsada ang kail. Picturam ida. Kaya't kung alam ida iti ladawan, Kwarog. Tapno da documentation na ang kail. Ariglado Numalpas da madalusan. Umay ni Apo Engineer. Aw? Win. Pundo para iti pan nakasiminto ita ti kalsada tayo ti Ibagana. Wow! Maragsa ka nakiti day tangkail. Santo nakapitpitak. Una, mabalin mo ti agpataray iti kastoon na iti tricycle. Dinalusandan ti igid ti kalsada. Masuro na ka rod. Pinarod na amin nga imulak ijay asakatay. Kat basol mo Nagkuna nga main, bagim aya di kalsada. Kontrabida mo da nga inting batingting. Hindi pala kumadamo Ilakom kay din ti bakam, taday ta ti pakiap-apaam. Hindi damo, sanda nga daldalo sa ti kalsada.
Ita ta makita da nga pagpaspastura kon iti baka, mapandandalusan. Pasimintuda ka nung arudan ti kalsada. Anya? So nga ila kumunti bakam, taawan ton timapan mo pagpasturan. Nagpambandugak ngay mula dagiti sakati ijay. Napanyo laki dinalusan, paray. Ay tap na ma'am, saan napagpasturan ti igit ti kalsada? Istrikto kalaunay mo, paray. Gapulang tamay sa kapitan. Ay puno ti ibagbagak. Kita am tinamay antibakam iti kalsada. Ay, Kunam lang talon. gapo siguro tawan tibakan, paray. Isu akas ka. Oho. Mangrugi gaya man apasiminto ni Apo Engineer G. Calzada. Wain kagawad. Iso agumatak man iti mirindain may. Ay, wun ba't anya tigatangam. Ato iti listan. Imbaunak ni Apo Engineer. Sige, mabiit laang nga raw. Kamahudyanan na. Masimintumot langan ti barangay round. Wun nga raw, kat ado ti maragsakan gapoy ti dayta. Santo na mapan ipagod ni Tata Badong ti baka at arakan na ijay. Rombang laang. Ayun tayo bakam pare. Inlako kon, paray. Tawan mo pagpastura kon. Ay rumbang lang Tadi mo mat ka bulos-bulos dita kalsada. Ay, pakawanan nak, paray. Itak lang amin na amires, tibidot ka. Ay kamayat atan na amires mo. Ingagaram sa ka ngayon bulos ti tarakan mo. Pagbabawiya kon tinaramid ko idi kalabais, pare. Aw, ngayon lako mong titarakan mau. Nagbayad ka nga rudain. Bayadam ti mulak at dinadahil ti baka kayo iday. Daytat. Ay, awan tumot ti pangipasturam. Ibulos-bulos mo pa'y. Ay, di kagdanag, Kwarog. Bayadak itaking ka, numanaw. Nasayat nga raw no kasna. So inton maminsan. Di mo ulitin ang tinaramid mo. Ay, uwan, pare. Maragsa ka nak. Ta napakawandak mo ilahe. Ay nagtatabadong. Husto ni Kapitan. Di kalsada kat pag naantilugan kan tao saan kat apagiwaywayan iti baka. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. What makes episodes 4 to 6 enjoyable is not just the comedy itself, but the way the comedy slowly exposes the truth about ordinary people. These episodes feel like a closer look inside a barangay where everyone knows everyone, every small problem becomes a public conversation, and every funny moment carries a little bit of real-life frustration underneath. In episodes 1 to 3, the story introduced the audience to the rhythm of the characters and the world around. But in episodes 4 to 6, the show begins to feel more confident. The humor becomes sharper, the conversations feel more natural, and the problems start to reflect the everyday struggles of people who live close to one another. This is where the series begins to show its real personality. The beauty of these episodes is that nothing needs to be too dramatic to become entertaining. The conflict can start from something small, a complaint, a misunderstanding, a household issue, a careless comment, or somebody trying to avoid responsibility. But because this is a barangay setting, small things never stay small for long. One person talks, another person reacts, somebody exaggerates, and before you know it, has to step in again. That is the charm of the series. The story understands that comedy often comes from familiar behavior. People make excuses, people gossip, people pretend they are innocent, husbands try to escape blame, wives remember every detail, neighbors enjoy the drama even while pretending they are only concerned, and becomes the person who has to listen to all of it. Episodes 4 to 6 also show that is not just a funny character. He is the center of balance in the community. He may joke, react, and get annoyed, but he also represents order. When people become too emotional, he becomes the person who brings them back to the issue. When arguments become noisy, he becomes the one who tries to separate truth from exaggeration. That makes his role important. A barangay captain is not only there for big problems. Sometimes the job is dealing with the small problems that people bring every day. Family arguments, neighbor conflicts, unpaid favors, careless behavior, jealousy, embarrassment, and misunderstanding. These are the kinds of problems that may look simple, but they can still disturb the peace of a community. In these episodes, the comedy feels more like a mirror than a joke.
We laugh because the situations are familiar. We know people like this. We have heard conversations like this. We have seen couples argue over small things that are actually connected to bigger issues. We have seen neighbors pretend not to listen while clearly listening to everything. That realistic feeling is what makes the humor work. One of the strongest parts of the story is the way it uses ordinary marriage problems. The relationship dynamic between the husband and wife characters continues to bring humor, but this time the comedy feels more layered. It is not only about who is louder or who has the funnier line. It is about the daily imbalance inside a household. A husband may think he is being funny, charming, or clever, but the wife sees the practical side of life, the chores, the food, the money, the responsibilities, and the emotional labor that never ends. That contrast creates comedy, but it also creates meaning. The audience laughs, but they also understand why the wife is tired. The husband may be entertaining, but entertainment does not replace responsibility. That is one of the best things about it. Does not preach too heavily. Instead, it lets the lesson appear through the situation. A careless man becomes funny because he is exposed. A frustrated wife becomes funny because she says what many people are thinking. A neighbor becomes funny because they cannot resist getting involved. The moral lesson is there, but it arrives through laughter. Episodes 4 to 6 also give us a stronger sense of barangay culture. This is not a world where people solve problems privately and quietly. This is a world where relationships are shared by the whole neighborhood. If someone is upset, people know. If someone is being lazy, people know. If someone is pretending, people know. The barangay becomes almost like another character in the story. That public atmosphere gives the show its energy. Every scene feels like it can turn into a small community performance. One person complains, another defends themselves, another person adds a side comment, and the conversation keeps growing. The humor comes from timing, interruption, and the way people react to each other. But underneath the laughter, the story also shows how easily pride can make things worse. Many of the problems in these episodes are not impossible to solve. They become bigger because people do not want to admit fault. Someone wants to save face. Someone wants to appear right. Someone wants to avoid embarrassment. Someone wants to shift the blame. That is very human, and it is also very funny when handled well. His challenge is not only solving the issue. His real challenge is managing people's pride. In a community, truth is often mixed with emotion. A person may be telling the truth, but they tell it with anger. Another person may be wrong, but they defend themselves with confidence. Has to listen carefully because in barangay life, peace is sometimes more difficult than justice. What makes these episodes different from a simple sitcom is that the problems are rooted in real values. Respect matters, family reputation matters, responsibility matters, public behavior matters. Even when the tone is light, the characters are still dealing with things that matter in real life. The humor also works because the characters are not written as perfect people. They have habits, they have weaknesses, they repeat mistakes. They try to explain themselves even when the explanation is clearly weak. That imperfection makes them memorable. We do not watch them because they are ideal. We watch them because they feel real. The middle section of the series also gives the audience a chance to enjoy the rhythm of the actors and voices. In radio-style comedy drama, timing is everything. A pause can be funny. A sudden reaction can be funny. A repeated excuse can be funny. The way one character interrupts another can carry the whole scene. Episodes 4 to 6 rely on that kind of natural comedic rhythm. Instead of depending on huge twists, the story depends on personality. That is why the show feels comfortable to listen to. It has the feeling of sitting near a group of people talking in the neighborhood, hearing them argue, laugh, complain, and tease each other. It is casual, but it has life. Another thing these episodes do well is show how leadership works in small communities. Is not presented like a distant authority figure. He is part of the people. He knows their habits. He knows how they speak. He knows when someone is exaggerating. He knows when someone needs correction, and he knows when a situation needs humor to calm down. That kind of leadership feels very local. It is not about being powerful. It is about being present. In a barangay, leadership is personal. People come to you not only for official issues, but for emotional ones too. They bring their anger, their confusion, their embarrassment, and sometimes their nonsense. Has to handle all of it. Episodes 4 to 6 also remind us that community life is both comforting and exhausting. It is comforting because people are never completely alone. There is always someone nearby, someone listening, someone ready to help or comment. But it is exhausting because privacy is limited. Your mistakes become public. Your arguments become entertainment. Your personal problems become part of the neighborhood conversation. That tension gives the series its flavor. The barangay is warm, but it is also noisy.
It is supportive but also nosy. It is funny but sometimes stressful. That balance makes the world feel alive. From a review standpoint, these episodes are important because they strengthen the identity of the show. They prove that it is not only built on one joke or one household conflict. It is built on a whole community of personalities. The series can take a simple problem and turn it into a lively scene because the characters already have strong voices and clear behavior. The best lesson from episodes 4 to 6 is that responsibility is not only shown in big moments. It is shown in daily life. It is shown in how people speak to each other, how they handle mistakes, how they treat their spouse, how they respect neighbors, and how they admit when they are wrong. The show makes that lesson easier to accept because it uses humor. Instead of making the audience feel lectured, it lets them laugh first. Then, after the laughter, the message becomes clear. Life becomes harder when people avoid responsibility, but it becomes lighter when people learn to be honest, humble, and considerate. Overall, episodes 4 to 6 are a fun and meaningful continuation of the series. They are filled with everyday comedy, noisy barangay energy, and relatable character moments. The episodes may feel simple, but that simplicity is exactly why they work. They capture the humor of ordinary life, where a small issue can become a big conversation, and a funny argument can still reveal a real lesson. This part of the story is worth watching because it gives the audience more than laughter. It gives familiarity. It gives community. It gives characters who feel like people we know. And most importantly, it reminds us that behind every joke, there is usually a little truth. That is the lasting appeal of it. Makes us laugh at human behavior, but it also teaches us to look at ourselves. Are we responsible enough? Are we too proud to admit mistakes? Do we listen before reacting? Do we help keep peace, or do we add more noise to the problem? Episodes 4 to 6 show that barangay life is never boring. There's always a story, always a misunderstanding, always a lesson, and always someone who makes the whole situation funnier than it should be. And within the middle of it all, even the smallest problem becomes a memorable moment. Before we end, tell me in the comments, which character made you laugh the most in episodes 4 to 6, and what lesson did you notice behind the comedy? If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next review. Share this video with friends and family who love Ilocano comedy drama. Thank you for watching, and see you again in the next episode.